O te whaatalo whātu I mai moanga le atunu I le nei tai ao I le alofa mleanga le leo le tua. Whaafitai ilona anga le lei. Malana pule whaito o tasi. Ua na pui pui lau soifua molo ola. Ma ta pena ile nei lao tātou te toi wheroa I le whapoponga o le porkarame le E3 Live. Pe ona masani ai I tai ao o astona I o vasi. Tasi, e iai lava le manatu maulunga. Sa manuia oe. Manuia fo iau tā penanga mau lava singa. Sa tā pena iai le nei vai aso hawhai fui le tau lau o lau wha moe moe te oso fo I le la tai ao pe o iau pu masani. Whata alafa whaapitoa I le nei tai ao I le tāpua inga maua ta māma tina mātutua. O lau tau te talo whai pea, o loo manuia I pea whai walo whanima o tamawhana o le atunu, o loo saralau matala whao te so se tafhoraranga. Ma o loo manuia ai, ainga, o wō mai masani whawhatai I lau tau te talo. Ia, whawhatai fo I le lofa maneanga le leo le tua whaatala whatele porokalami le nei tau. O whela fo le tafhoraranga, o loo masani ona e mai mō mai le porokalami le nei le E3 Live, I taia o asto nai o vaste, tasi mene tua. O lea walu watu tātou poroklame I lunga o le Talanoa Media Facebook page. We'd like for you to like and share it. O lea ngangala na tāua I hata uia mara tāpena ngō le poroklame ina ia whala uloati atu. Tau o te mamole atu lau whawhtik teleng. I le mamalu o le tātou atunu o lo a mai pea whautuanga e le saire a mai o whautuanga. Ina ia whalele ia tilele o unanga a le tātou poroklame. Ia ele o fautuanga mo foi la faunga ina para ia manatu e mai ele tunu ia tau e fau mo fa le ia ti de ne onanga mo mulia tu fa malo male fafte tele ia te o to ai o le porkalame ile nei tau sano le sa e mai mo male tato fa e mo ile sona nothing ai o le anga tona al porkalame le anga ia ile tau nei ai afa yo fa manatu no lo was fa now ile nei tau ia anga le tua ma whaamanuia ia te oe le whaamanatui no lo waso soi fua I le so ia anga le tua mtua whaapopo ni sesa tele whaapenei mo oe ai o le awave ona whaangasolo tātou porklame na whaisi le titi o le tātou porklame le tau nei paftai tu fo I le company le talo for freight o I lato o lo o lango malo si pea I le whaamoe ma le tua lo e le tātou studio 4 I nei lo official Pacific Happy nei manukau mo nisi whaamatalanga pe awhi e whaisau whaasalang whaapisiniti whaonga I nene o nanga e reiro suma I nei mo le whasiri mo le whaletu I alora o iale na o loo te penaina le tūlanga na e whaalau ilo ele o nanga. Yeah, but our studio is now based here in Pacific Business Hub in Manukau. Advertisers, you want to advertise on E3 Live? Please come and visit our office here at Pacific Business Hub in Manukau and ask for Laura. O le porkalame la tātou tau ni tātou tala me whaasolo. Whain malonga tari mai, tātou a mataroa le E3 Live I rene tau. Welcome to E3 Live. For those of you watching us wherever in the world you're watching this telecast, talofa. It's been good. And I hope you had a great week. And also thank you for joining us this morning. Also, if you can do us a favor this morning, just like and share this telecast to all your family and friends all around the world. We'd much appreciate that. We're going to take a break and we come back. ET Live for you on this Saturday. We'll be right back. Talo fa freight malana fa pito mo Christmasi. Awone MC se pusa molo ainga I sa mo fa ingol nei sanga e lafo I le talo for freight. Mo I latou mai fa nga ina le tau tua le talo for freight. E a mata tu nei si e ho Christmasi e te le popole pe o atu tu fanga me alo fa Santa Claus ya oe. Awa fo ole a e ono manu malo ya matou fa ilonga tupu le matou se I fa pitoa o le fa I ungo nei tau sanga. Fa nga nei le matou o nanga mo fa mamoli sa mo ona e anga va ale le matou se. Fa ilonga mo mua tasi la fetala fa ilonga lua tot se la tala. Ma le whainonga tolu lua se lau tāna. Au e tino whai I e sau fo I wa umar tātou whapitoa. Vai whapso tai mai loa le tamai tai pule Victoria le tinganga misi. Telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi I wa tolu. Pe e te sumar mātou ofisa autu lua tasi lua Preston Road I Otara. Manatua mo so se whaasalonga whaapisinisi I le Talanoa Media. Whapso tai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu. Po ole o lua tasi ono lima iwa o fitulua. Besusu mai I le mātou ofisa the Pacific Business Hub tua tusi iwa Sharkey Street Manukau. Mawhesili mo Laura Kyle Hall.
salole whauina tātou proclamel town nei. If you didn't know, o le wa matau na whate taire tātou li tio I lungo o le Facebook page le Talanoa media. Whafte tele ia te o tau. O le tātou traffic jam o le proclamene amata mai le whare fiafi. E amata le whare fiafi mo le tū rama le awha o le tūlanga whate tai. And I appreciate the comment and the support from everybody that's been commenting. A lot of you have been commenting and listening during the traffic jam from Australia. Malo whaftai, some of you from Los Angeles. And for mal totelo tatu tunu ni New Zealand olo enjoying the service ne. So pretty much whole this week na matal tfat ingol tatu li tiona. Eke whalongo le tiona mai le file fe final le wai tula ye fefte tasi tulang. Olo tulang afate. Ta yo musika si floi manina meu tupu tatu lo tu fale. Lena mata tu vasone. So don't forget traffic jam. Tal file fiafi mai le sunga fua iles for the ilunga ole Talanoa media. Proclamel taone tatu amata. O se whatananoanga na whai, po se whetu whainga, whapetane debate, I le vātu pulunga televo, I lungo le e whakasa, and I think on the issue, the melea, on a fiele tu pa o whawhawhine. Now, why am I saying this? Tā ua e tāu le whaasalaunga sa sauno, yele sungo le whailu tusi, ale kare sia whaptoan keo siano Samoa. Na tupu no le whale tonu, na lape loa le tāpenanga ale whai por kalame mai le tonu, mai la tonu se peneipa, immediately, tūro lunga le teitai, front the camera, and apologize. Ai yei se mea o ngā no learninga mai le mea le nei, o le teitai le lei. Lape loa le tāpenanga, ma wa fia fini ngalo, aniso waenga o le atunu, me se society wa fini. Immediately, he got up, push everything aside. He fronts the camera. Ma fato ese. O le fato ese ngane le foi le tusi le kare siap toke siano. Fato le mtau puleu te tele notua ya o le neitao. Pa ire lau lau al fontele le fio lau fionga le te fono. Pa ire tamao le kare sia I tu sunga tu ina mfaltua. Fionga tia kon tu ina mfaltua. Pa ire lau fenga luenga. Tainane le lautelo le kalesia I ona pa ia sa tu fafa o te fatulo at foi e kalesia te tasi tonu se tatu tnu mai lava I faurulunga se o I tangata lotu o te fatulo pa ia le malo pa le mene mar kapeneta o te whatulo foi le paia o le tatu o tunu. Tu mua mapule I tu au mala taua a inga le tai ma le waa fonti. A te nane foi sua ma le vai whanua fo mai tu langi. To tōr whale ula whapea tamal munua tele tulou lava. E le whia ngai vini mi tāpanga. Ile tau masina foi ni tupu mani falu poru. Ila ngona foi li fatawa. E tau ia na no leu lau niu sail fale tu masanga. Na ni liwa ile finangalo tiliola al maletoa. Mau fatulo watu. Male tatalo. Ina ia vai mangalo le tala le lei. Le leo le au auna. Awalanga langase manatu. Mse leo. Ono le proclame la TV e whakasa o le whinaunga tupulanga po le youth debate. O le proclame na fuafua ma fau ina iao ngā mo tupulanga talavou. E le ngata e whaasofia ilo latu so fua so sue. Inisio ma taupu. Taua mai tua taua o le soifua ma leola. A se avanoa e koleni ai, lo lātou to mai, I mea tau whinaunga. Solo le leile po kalame ona le langlang sua, pa ia lau whainga luenga I whata fia, whata whaitau langa fia o le tunu, ai maise, le fia o tupulanga talvou nei po kalame.
pangalea o le po na whasalalau tol finaunga i se tasi o lutala o sa tia ai finangalo malangona o nisi o vaenga o le tatu o tunu le paia le asosio whawhawhine mauso whawhawhine uma mātou te le tau whaia so mātou lafitanga pe mātou te lafi i ata o le laau aua o le mea tonu ma le mea moni o le sasau o tau ma le oli wau o le ipuvai o masa o le toe o se malosi e toe whafoi mai ai o loto matau e le tonu o mātou lima o pai ai o mātou lava mata. Ua se foi le po kalame le tu o le filfilinga o lona urutala. Tali tonu lava le wha moe o nai tala vau sa fina wina e le o lato manatu ia. A o le finaunga lava ina ia manu malo le tu o tu natu ia te lato le ala le talo tuai ina ia mangalo talavou na wai le por kalame silio na matu talo ina ia fa mangalo mai matu o sasi le matu o unanga uso fa fine e le fa fitia ia te matu le te leo lo tu sao taua ma leo ngā e le ngata o ainga o le tala le lei a le tatu o tunu. E leo se nganga lea ma se loto le kalesia e tusilima pe tau e se au tou ia tatu maftanga. A finaunga talavou, finaunga ma le whanau nau ina i eisilu manai manuia pangalea o se le utala o filfilina o le melea mātou te vatu ele vai malu pe lava o nau fai atu e le lanu se langona tu langa o iai le maftia ma le afianga no iai al tatalo leo auna ia fa lava atu ele nganga o tatu kiriso manu malo ia iate o tou le file mua lo tatu o li mātou te tatalo ia li lingi whau atu manuia o le atua. Talo foi awa nei uma, awa nei muta, tātou ngā lulue whatasi, a wāle manuia o le tātou e kalesia, ma le tātou tunu, o le tātou nu foi mainga. Uso whawhawhine, o le mātou te talo lea, o mātou se ina o mātou filifilina se lutala e le fitaui. E iai le wha moe o le a vea nei se ma wala li lei to e fotuai e le lumanai. Ai mai se le fausanga o le neipor kalame ina ia o ngā pea mō tupulanga talavou. Whamanuia tele le tua i le tātou tunu manuia le kalesia au whionga le taitei whono ma tamaeo le kalesia mātou te talo ina ia whamangalo mai foi le au nanga le tātou TV mau mātou tangata ia manuia tele le whasausonga le nea fiafi so i fua mai manuia ona kiriso Peo no tau ele tu lau solo ai se mea le leo te awa o ina mai ele fatu esenga le nei o fonga ina ele foi le tusia le fakasa o le mena from a leader e lape loa le fati nongo le onanga ma ua ia mautinoa o le lape e mafu mai tutono le tapenanga o le prokalame and plus o le ono o vea ma se black mat mo le kalesia tulo ilunga front the camera, face it and say it as it is.
good leader. So o te le loa po le alenga ngo sa le issue le na mafuaneo na saulu fa selonga le fa to senga le me fa maulonga le fa tusi. But that's one thing no fia no mana o tale le fa maulonga le ngol proclaim le tao. Just for that very reason. You know, ngalape lo le ka kingonga, ngalape lo ka penga nga al fa proclaim le TV. The leader stood up and took the responsibility. Not the producer, not the cameraman, not everybody else. The leader got up and take the lead. Ele o koe ngā leader fole le selo ngā mele le inga piko le luma. Aya o inga whale kongur ka penga ngā a kamaki. A whenga renga. O ngā lafi rea kua i ro. That is one thing. No pikia mai le video nema tamata mene. A good character. A lape kurunga whasao. There's nothing wrong with that. Le vave fole na. O na mawailu fole ni mtaupu. Whaftai lau sunga i le whelo tusi. Ale whamanu maroa. Wati e nei fwe male mataupu e. Matu fwe. Wa whamani eina. I lato na fia ono le polo kalame. Whaere maralonga i ti live. Ta liu mai. O le whaatanonga ma fionga li whaipure. I don't know. Po le alka unga kaunga pongi whaipule. Wala ngalau kere o mora sa unga male pion. Po le mea o whaipule. Pere wala ngalau whamu whakea. Ya le whaere whongo. I really don't know. Whaere maralonga te liu mai. Whaatanonga male sunga olo. Ia male tinu. Pea amon maralonga nei. Talo fa freight malana whaapitoa mora kirisimasi. Awane MC se pusa molo ainga I sa mora whaingo nei tausanga e lafo I le talo fa freight. Mo I latou umai whaonga ina le tautua le talo fa freight. E a matatu nei si I hora kirisimasi e te le popole pe o atu tufanga me alo fa Santa Claus ya oe. A wafo o le a e ono manu malo ya matou whailonga tupi o le matou se I whaapitoa o le whai unga nei tausanga. Whaonga nei le matou a o nanga mua wha mamoli sa moa o na e anga waa le matou se I. Whailonga mua mua tasi la whetala, whailonga lua tol se lau tala, ma le whailonga tolu lua se lau tala. Au e tino whai I e sau fo I wa umar tātou whaapitoa. Vai whaaso tai mai loa le tamai tai pule Victoria le tinganga misi, telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi wa tolu. Pe e te sumar matou ofisa autu, lua tasi lua Preston Road I Otara. Manatua mo so se whaasalonga whaapisinisi I le Talanoa Media, whaafso tai le telefoni o iwa lua tasi valu, valu lua fitu tolu, po ole o lua tasi ono lima iwa o fitu lua. Pe susu mai I le mātou ofisa The Pacific Business Hub tua tusi iwa, Sharkey Street, Manukau. Mawhesili mo Laura Kyle Hall. Ya. Whātala whātua rei tai ara mai moa ngara tātua tinu. O le ua o tō mai mo mai o le ua maua lewa noe whātara ai a whionga I whi pule. Ya, soi fua manuia olo whape foi a lau whtalainga le tinu. Ma lor soi fua manuia rei tai au. Ya, whamalo palauli I nei tai au fau. Whatalo wat foi le pa ia maurunga lo tātua tinu o yon tūlanga whaalupe. Malo le ala whai mai foi I whanunga le nei tai au. Ya, ai ya ka ko amaka malo lava le sei fo manue lau fionga palauli Leti nu ma olo o au na tau fou po le ale to I ngā whaatalo fou te whaatalo whaatuai o se teima no ole se whamtalanga le anga lo ke leilo po le ale sa onga malepi o ngā po ole mea o yei pea o rua kofi whai pule po ole mea o le eki kofi whai pule eso teimi Ongo ola ka karma ngalanga ka ka ngolu fa mala mai di ile tunu po fe o fa ia ko fe kusia inga male fong vetala uile tato amata leti no fa mole o te fie fisilia tu ile mata o lata mai nei ile talia le malo male ngai o inga komiti o fa la fa fo se ile no fa ina wa manu le tala le vaala o loa e tolu saila na fia siama o le COVID e le I maua e tātou ana whatoa maua mai Amerika Samoa le ana manu e loa le talama vevesia ai whamai ai o mai komiti whamai au al popole that's no wala so feeling alo sa ka kaunga yes is approach but the government did a good job ile mai ngol information mo la tu stala mal failo mai le tunu le mata pula ya e whano noa la veri tūlanga o tūrai mai palauli ona o le tūlanga o iei pe o fōringa mai ua whaisi umi ele I maua ia se wha mai nei Samoa
wa matai foi la ona relax ia vaenga le o fai le SOE le la walu ese ia fionga ya ulu o ia sa faululu ia sa ia le la osu ia tu ia anga fili ia e peila e foldinga mai o le transition ya le wa mata ona le to e usta ia tu langa sa ia momua ia si sira foi la fionga a saule vai tonu e alu i fafol pai la tepo o le kapteni ana malo por kapteni le wafu e mai le vai tonu e alu ai la ma le official le health tonu e fai la mo test o su enga ia ina ia saunga le mu ele ngata ia la uolo ilunga va ai la to lo la nga lui i tulanga le ai foldinga mai ia ole to e fai le tulanga o le tulanga na ia o le sa mato mau fa matalanga e le retreat le health sa fai sinalei lu aso las falile malestona ia malasa ia o umala le retreat ia man no fa ia tu ale lo pena fai se parti postulanga fa pena ia lela o le ai la ni sem fai ona la to follow up inga ia tulanga ia le mentu lai mai ia fa popo ia mane let you know so le fawata ko so like kike ko ia manino le mele fa malaina or the normal procedure according to what you're saying o le kapeteni le latu le pa matu ya lu mai tonu va e tawa no ma se suyo le matanga le wenga le soi fu malolina that's normal procedure. It did not happen. Ele kupur mele ngal kapeteni ngalo mai va is that what you saying? Le e mar suyo le health sa alu ai o le mai le tala mai ai la to sai sa alu mar suyo le health a le fati nonga la le me ma sani le siaki ai ia tangata ia e fai fo yo la to la e fanga e pui ai la to mai i me ia a o foi le na fai nga luenga le va ia se tu lo la e uma lo ia nga luenga le va na o mai la ia i la lo i la to nga lu lue ai ia se i tu lo ia le fa fonga sa mo ave ese o la to lava ta e elelele ma fa ma o la to tino ia na fto ato e fai ila ia o isi nga yo inga ai le io mai lalo mau a inga a tu langa le wo mau mai tai o le to e fai e fo na me a uma ona fai nga luenga i lunga va o mai lalo ia o e la to a inga o le to e fai e pui nga masani ia ia le me la le utu la i mai e tele me o le to e fai le le o nga luenga ia pui nga o le wafu pui nga o tangata o lo nga lu ai ia ai le o lava fo ia masini e mafai ona faatino inga nuenga le wan faatino nga nuenga le palaudi e ia lo tatonunga e maua ia nei sa moa ai le yo tutuila ia va ia pe se tam fai atu le palaudi Olo ale melen sa no in lele tinu this is alarming and this is this is very serious. Wale muli tai ile fainga masani olo no winga na mafuanga le na le maweta to sai le toru la no fina ngalo ia e pe ole tulanga le e tato te mata itu ole performance al committee a committee le wala to va ia le tulanga saunga le mo tato tu no ia te ua ia o le komiti le tau ono sai le tūlanga o le ngā lulu 24 hours a day e ke kaua o ngā mata i tū ia le lato ngā ruenga ma tau mawhai fo i le longo pui ali ia le mamalo le tunu i tūlanga whapea ia le ana pēna whtalai ia le tunu o le i ai le komiti taimi nei na tūra i mana tau nuu mai wha alea ona o le tūranga fo i le wa e se fo i le mea wa avela tau wha mua i se la tau retreat i le sina lei ai o le taimi ngai tau o na vave nga wala au i lautu stala ia matama whai e wha asala lau ia tūranga wa o i ai le mea lea ia sira fia uma le atu nuu ma ngai oi lo le atu nuu i le tūranga o pui ngau tangata lava ia ai ole le mele o te vai atu iai i ti ma le whaafonga le atu nuu e tele i o tupe na au mai
if so soani o le koviki le suluiva ke le nga watu pe nga au mai so soani le ngata i whainga malo ia au nisi fo i o whala potonga pe tai o leo ua mato mautino nei e le aingi proper equipment tester e le o ia tātou ia i tu ainga masini na e mawhai ei ona maua le leile ia se whaamai mai se tangata e anga i mai kitono le tunu wa pea lai inga o lako me fo le vaipe la le malo se le fiva mea fa pena ai o se upu i le mea i te tau ona maua le lei ai ia ele o iaila se tūlanga fa pena i lam a tau mai tau le na ai o le mea wana popole ai fo i leo fe pe anga fa pea ele ai fa pe sau le vaa uma tātou to e aru se se atunu ono no winga kau ke leilo mangu ai mai ani se o le au ngā lulu e tātou atunu i kai le wafu maso solo le afo i le wha mai lea ai kau ke leilo o ngā fo i ele o inga ko masinge maua le lei kai pe o masingi e wha o ngā nge tutuina ia ai o le alofo le atua i ti ma le whaafongafonga le atunu pelauri na mafu ai o na maua mai ia tātou so atua oi i Amerika Samoa ia le vaenga lea. Toi fo i tua ia le tinu lau wha mara manga malau fora sanga lea na whai. Lono winga, it sounded like ele i wha tino ina le mea sa masani ai. Lena e tā uara tūlanga whai umalon whari ngā ruenga o mai whafo a ve SLA vane le whaafonga le tunu and ona wha mamale o i la tau ia. You know, ni vai la opo le ala, onga fuka koe kuile o la e o ai o la tu ainga. Le se fulu ma le fitu lea. Is that what you're saying? That is your concern, right? Ia, o le wha manga maina na le sa maua mai teile wafu. O le toi whaia tu langa na te minei. E le o loa fo i lau whai ngā nuenga po le alma fu anga wala i o na le toi whaia. Ai a wha pero to furu fitu lea, e si sila fo i lau o fionga. O tangata i ena whai ngā nuenga, ngau mai lo i lalo o i la tau ainga. Ia, lea la sa react mai ei la lea onga lea mai mō le na iei ona iei se tasi o tangata whainga luenga e o iei le whanau i nā tūlanga na ai whaafewhea la le to as furfitu whaafewhea i la tau o loo lata i le to as furfitu lea lona winga a fōlinga mai i e te tau o na whai se fuafuanga le lei i so se taimi lawa e tau nu o ele wā e le tau anu toi tu tia ia tu tia i le o whainga luenga o la tō o whai e te mine ia o le fui la iei le anganga ia iei mo high risk allowance e tu tongi le o whainga luenga ai nā o le o whainga luenga a leo man whana mai ia ai whawhiwhea la ia le kapiteni o le waa le nā lu e mai le waa i tō ai si le fui oe o le kapiteni fui le to e alu fui le waa le to e ave i whafo le waa le anga i le mawhaina sau kapiteni o le waa o loo sau a mai sao le waa i tu tono le wafu e o ia au whainga luenga ale wafu. Port Master po la tau e kapiteni melva e amai tonu. Ma tau e ave i fafu. E tai pēla le au whainga luenga. A o i lunga wa awalanga i le whape e tauna o male mena o le loading plan. E unload e container e amai lalo. E o fo i la tamai e i lunga o le va. A umala, antoi o mai la i lalo. E ei o la tau ofu whapitoa. Ai ei fo i la man procedures nga le whai o le processa ia. E o mailo i lalo talai lava ia ta e ele mama ia ma wha availa au ma tūlanga wha pena e te tau foi i container ona sterilized container e whanga container ma tūlanga wha pena ia o lai e teile au whainga luenga o lea foi moli maule au whainga luenga po to e whaila ia mea pele ai a tonu ua umi ni ngā luenga lo wha tino te mine o le se wha mai a to i ngā whata mala lea palauri ia e toe a fia ai la a whapea ua whaile retreat e te taua ona whaavanoa le teimi e o ele o whainga nuenga le health e siaki le leile wa alea I think o le mea le tinu o le whau e sao noa le tinu. I think o le message leang na mai e le whatun silo le matanga luenga. The process has been tested and they agree o lo lava le process like whaonga protection gear and they've trusted the process. It doesn't sound like it mele ki whamara maingi. ia IT
ole nasa esa o sa falongolongo fo i le saunoanga le ale fatonsili o le tato soifua maloloina. Ole na ua ia ta ua ai o mautu ia la procedures mo le pui ngal saunga le mua le o tato tunu ui tūlanga la ia i mo meo vaayanga i mai tonu. Ia a tonu o nganga sa o le saunoanga i le whaonga ina la o le procedure nga i le vaa lau container. A pausi sasi ngai ia inga o le e pe ona whtalaila tinu e tau fo e ona iai ona ame mo meo container si anga loke solo i lima o le o ngisi sa olo o a fiel siama e fumigate pe o iei se me vore fasu ia e le sika ko masingi whape nga o iai lungor ka ko wafu ai ko fo ila utala le tua le mera le posita le fai mai e fai le mafainga sau lalo ia se tangata o le auva e fai uma tua fo ia i lalo ma e le se contact vangana aila ia se tangata pai late tatou ia manai tangata whainga ruenga le health o le o kangakanga e o i lunga le va ai o le lai fai mai e le mawhainga o mai i lalo ma le va le sa whaatino i le container ia o le va le whangota voi le ia ngau mai asa ngau mai lalo i lunga le wafu e le i whaapeanga ka ofia i lunga ia o le mera nga o loke popole ai e iai ia o laua iai e sa o mautua la to procedures ma mea wapena ma la to fuafuanga al whavilave e whailunga va voi le fai le siva ele fai le siva o le puinga le na palauli o le matou te pese atuai matou langa le ngaluenga a tatou malo o le ngaluenga i fai fatasi e le fai ngā malo ma matou ia e langa atua ma wha manatu atu i ala atou ia mea nei awa o le pauale mele fai e le fai ngā malo ai sasi lo latou ona tama fai lo la ia defend ma pungi so latou se vangana la ua avatu ia se matou fo i pitola au le fa pe mai ni se mau te tau faleanga le ai ele se tau faleanga nga kokongi ama ko ele atunu ia mako mai e fai nga luenga le o le fa manatu o le fa manatu atu o le mera nga ia wa ama ko ngofo ngai ia o mako fia fo ie kokongi pe mako ai ringi mako nga luenga fai o le kokongi ka oi o le kokongi ma ua le fai fuor nga luenga ke le fai fuor ele fai tu ua palauli Nga matele popole ye pe tongi ma ua pele tongi ma ua. Ora nga luenga fai ia ai matou. Ia o tau longo fa sa. E nei te u fa pe o matou mau te loto leanga. E ai e le se loto le o nei. O le meo lo tau fai. Ia lango. O le foi la o le tongi ma o wala tuli ma o. Ia le fai nga luenga o tau longo. Dele malo fa o le fai sin tatu marolonga tari mai to e wha au le wha tararanga ma fionga i ri fai pule. We'll be right back right after this. Talo for freight malana wha pitoa mora kirisi masi. Awane MC se pusa molo a inga sa mora wha ingo neto sanga e lafo i le talo for freight. Mo i la tau umai wha o ngā ina le tau tua le talo for freight. E a mata tu nei si i hora kirisi masi e te le popole pe o atu tu whanga me alo wha Santa Claus ya oe. A wafo o le a e ono manu malo ya mātou whai longa tupi o le mātou se i whaapitoa o le whai unga o le nei tau sanga. Wha o ngā nei le mātou a o nanga mua wha mamoli sa moa o na e anga wha a le mātou se i. Whai longa mua tasi la whetala, whai longa lua tol se lau tala, ma le whai longa tolu lua se lau tala. Au e tino whai i e sau fo i wa umar tātou whaapitoa. Vai whakso tai mai loa le tamai tai pule Victoria le tinganga misi, telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi wa tolu. Pe e te sumar mātou ofisa autu, lua tasi lua Preston Road i Otara. Manatua, mo so se whaasalonga whaapisinisi i le Talanoa Media, whaafso tai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu, po ole o lua tasi ono lima iwa o fitu lua. Pe susu mai i le mātou ofisa The Pacific Business Hub tua tusi iwa, Sharkey Street, Manukau. Mawhesili mo Laura Kyle Hall. Toi wha au le tarananga mafionga i le whai pula. La tino se o kai whai kasi mai lawa yaki o e wha mole e kako kile i se amale maka pula o COVID-19. Se folo mal fitu le au whainga luenga ua toi na nati nei
le pulenga wafu ma lo fiso so fu ma lo ina e au ma fu ma fitu le o lo yel man salonga ini ke ya wai si e a fie si ma o lo covid na o lo ofisidi nga fa ko ave vese nge yesu e umar fu fikule ina wo umar telefoni le na vili mai America sa mo longo mai sa mo ia e sa ole le lava e to se furu fitu ia ila to e lungo le wafu sa fainga luenga e to se furu fitu fo tangata na se furu fitu a inga na o ia e fai o lato a inga fai o lato fa na a mai la na to se furu fitu le a fa fe fea a inga mai lato na maual mafutanga ma ila to ia to se furu fitu o ila i o fa na ia o onga o isi fa na nga luenga o lona winga e peina o se ngā luenga tau na whaatau no a maile se furu fitu lea ia ai talo sia ta talo i lea tua e le ai se a whaina o i la tau ia to se furu fitu ia wa a whaapea nei la e tu lai mai e te ua iei se mai po se ngase fo i orko viti a fiai o lea lare ko i ngā tracing e ko e trace ai teimine nei e pe o lea nganga lea ai ana fa apea iai le o whainga luenga te me fa tino ngā luenga te mi lea ia e ma whai ona ta ofi to as furu fitu lea ina ua longo mai tutuila ma fa anofo e sea lo te mi ana ia al fa la bla ia mantua o ele sa la tu va nei o e to titia balu tu la ya le va ia wa va la po ia le lo pena se fa pe ono ni tu la ya lo ia lo na winga ia e ia le nganga fa pe na i tu langa na Here's my worry le we o nei le tinu. Ka ke ia le alu manga wo manga lu le ainga. Ai ke le va. Ai o mai ni se la fenga lu ngale include this fumal fikule o mai o fai fa ka wi falolo ye pia. That's the worry. Ile mele we ngi ka ke la le o ya ainga because guarantee ya a fenga fika kingi wa fia mai. But ke le va. Ai o mai fai fa ka wi falolo o so the taxi o so le pasi. See? We already spread le mes what? Ia pe o tulanga na ana fa pe ye ni masine fa ye tato testing nei yo ina ilo ai isi va ai le o fo ya tu e tu la ye tu langa le ai tau tele o ilo ia ale o lo fa mai lava ye le policia o le farmai ia o lo e tight le tato mea le ai e fo ye o lo le lei ma o le panic ia ai pe o no fa ya tu ia pe o fo langa fo le fa mai te mi misela ala mentu ya etau ta utua Olo, what do you think? Olana me te tauna fai. Now, le wa ma se furu fitu, what about the families? Ia o le tūranga na sa te tau lava o na mamau pea ma loto sila a le komiti lea. Ia por whainga ma ro wai e fwoi maratou tonu o te komiti lea. E tau o na hao umatu. Ko sa po whaapea o lele confirm. Ia hao umatu le ia siva ia ngai ainga i le sa ia le so ta inga. E o fwoi le aonga. E o fwoi lunga o pasi me wapenga. Ia si lela whako a kako kalangoa. I le afianga i le vave o le afia o Samoa. I tūranga ia ona e la ititisi o tātou atunu. Mera le o leo te tau na napa tu lava i tima le whaafongafonga le atunu. Ia po whaafongafonga mai fo i le komiti le a tātou malo. Tau mawhai o lava le whaitotoa. O le whaitotoa le uru whale mai ai ia se mea whaapea po se whaamai. O i ngā tau tā ofi ai. A tā ofi ngā. Ona le ko iai leo se popole i tua mai pe mela le uka ko popole ai. Parau lima le whaafongafonga le tunu o ke concern tele mea lea. Langa o ke alofa foi au e lo ainga. O te alofa i le tunu i mea lea. Pe a whai ai tūlai mai ia ni mea whaapea ai o te whaafetai pe ono whai atu parau li whaafetai le alofa le atua ua saure waa alu i Amerika Samoa. Anga whaapea alu ese mai ai leo wa afia i alo whai mawhanau o ngā lulu e lunga le wafu. I le ko viki suru iwa lea, a walu le wa aisesi mea ai le iloa. Ia le lope o mai taimi nei ua fufulu uma le kako kungu. Si tātou tama i atunu unga le lua se la wafi tangata. Lele, whawhitai tātou se atu le ele mataupu le o te iloa na tātou Talanoa o lo.
ma le tinu ul mata pu fo le saina e na fisia i lungo va le na lua ta ua ua tali mai le minista le na le na manulo na swafa le tatu fata no ngal mata pu na ai ai ma la fonga le minista ele taunga mali e lo fa longo olo e tali mai le mele sa e langa ina le mata pu le saina ola si mai lo fina ia e whaftai o e o whaalongolongo fo i le saunoanga le fionga le minsta ia masela fonga fo ina tu ina mai ia tia mantua fo i a palauli mal fonga le atunu o matau nei fai pule e tate fai tete la vai i la ta upu po sa ta tala e fai o sa taanga o sa katu ma mea uma fa pena langa e o lo le taime e avea ai ta ita mas fai pule e te tau avea le mamalu o lo tu malo pa ia mamalu o malo tu malo e i lungo lo ulu vatu le fa fonga le atunu ia te fai tete ala wa a fa pea o la lau tala e fai ia e atangia e fo ina ia se tō wha mai i le tu malo ai ia te uia palauli mai wha le atunu ia o te wha marurua tu fo i lo tu malo i se la fonga la fo mai ia ai o si uso lava e te wha mangalo fo i la fionga le i minsta i le tūlanga ai po ua wha le tonu a po i se mea sa ma mawhatele lona mawhauwhau ia ua mafu ai ona ia la fofo i lea whaupunga ia o le fo i la o ke kau whako ese aku fo i le fionga le fonga fitalai le anga e o la fonga whaapea palauti e ai ia i lalo tu la fono tu maua le maota i mo meo o a mio tau aloa ia a whaingeira o si le fia e fonga fitalai le nei la fonga o whai mai pe to tonu pe whafo le pari mene ia e whai le unga le fonga fitalai ma mo lia i tono le pari mene i mo meo a mio tau aloa ia e ai longa fo i whai ngā mea langa o le minsta o le kapeneta ia mai o ia lea sa matou tau so ai lava i se tu o lalo le fionga i le li pale mia i langa ngana o lo tapisa i le tunu i langa ngana le ala uto whaafonga wanga ngana mai e mara fionga le li minsta taro sia awane i a fia ini si minsta o kapeneta o le mea ngā pitsirin whanonoa ona e tau solo mua mai lunga i le pito lava i lunga tai o le tunu ona o lātou whaonga inga nginga ngana i le tusa i male tū maa ngā Samoa male vāna nofo ia ai o mea fo i e pei fo o mele ngā sau no ia whapeo ke ai la pise siri ia pe au whai atu whapena o la pise mea ia o te avatua ia la Talanoa mua atu la i le lona whauinga ina o le mtaupu le ai le whangota whame o la pise le lei palau di mal fonga Samoa wal makpokiki e ia au ai kia fo i e fai o le upusa o le ia wala le au fa tu ai nei o saina ia nga o le valele o nga o i holiday lockdown ai o ia o kangolo o fa kami ak fa pea o saila ai dei lo o kanga kai fa nga luenga i lunga kampangi ale lunga le wafu mtaut o kami lo fa pea mo lo ma fo fa e tau sa o mai e minsta po la fionga le pare mia e le ai ele o ngi saila o kanga kasa o lo fa o lo nga due lunga le waf ai kami mela kama e kami mai fa mai o mo meo saila o le o yo la fa ngoka o la fisherman e o akala ia fa pe la o mawa i la kama le ia o le mea sa o ia o le vaanga watu i nei sa va a faile clearance ma le fa ka fo ile por ka fa e fa tanga ile vaanga watu i nei ia pia anga i saina toi fo i mai na latu le va ia uni le te uma aso ma le aso toi fo i mai le va ia o lo ke le ropo ame ia nga le va e au mai e au mai tangata
ia mangisi mea sa au mai ala kala ngoa ko sesi kai mi pe a ile mea nga po a mea nga au mai ai ole mea lale na i lo whaangau le maria i le lea nga sa unore ri pa le mea whapea ia o ngai sainga whango ngota o tolu masina o i lunga le sami wa fia tūlau ele i lunga o se pau matu wa iai o lātou la ngona fo i o stress fo i lele ma i o lātou la ngona ia lele wa whai saina i tō wha ia le wari ia le tō wha ia le wa whai i tangata saina o nationality sai fo i a saina a lai lava ele iai lava se tō wha le fionga le i pāre mia mana ka peneta se avaku se whaka se au mai alo ma whanau o le atunu ula ua whiku masinga o whaongongofo i lunga le whaala e whaupeupe i Bahamas ratu palauli o le meo le message o kusi o video e send mai e kia uenga ia whanau o le atunu e whakangisi le fia o mai ai lele o ango i e whainga malo whaanoa noa i le tūranga le na ia tako e foi mai la i le la fonga foi a le uso a Minster. Paua lea palau dia le meo le o sa o lang sa wanga. Fai me o kai lapis. Ia e sa o lang sa wanga o ke ai suka pala mai le la umai i ingi ai kongo sa mo. That's rubbish. Ia ma meo vai moa e ka kui i o i saingai mo meo vai la au whapupuka hoi ngā mairo la ia leo ke ai foi. That's another rubbish. E o i ma moe ia mai e ngā oponga aivi e kumu i melo lolo le mo flaps hoi e le la umai ngā ia o kongi sila ma Australia. Ia, what do you think of that? Rubbish. Ia mau e lengi e mau ai kongo ngei Samoa e mawai anu fe vatu ale fa fonga Samoa o la pisi fo nga ia a faila palauli o lo te aia me ai nga le au mai e fainga malo e fa fanga o mai la tunu o longa winga o le fo ila la e tausa sami la pisi le tu malo mixta tausa sami la pisi uma ko ma Samoa o le mea lale ngā o ki wha amu ia ila le awhionga le Minster. O ngō le masani e le awhionga le Minster i mea ia o ke ai. Le tausa me le tunu. Awa o ia ia e masangi anga ia le tausa me o langa state. Waro o le Minster fo ia ulewa ngā tausa me mea whapenga i le ia le tausinga o longa soifua maloloina wanga tau sa mistake mai a fo i o nga lue nga ia molesi le hardware o molesi iaso ia ala tu le kau sa mistake fo o i tan malala i le whaingo le pā fo i le ia ok lo ala e kele kupe milionga ia le fo i fato a umatu langa tau sa mi nga stake i langa kampangi fo le miro man le vaa Mitsubishi mara IPC i whaingo le fianga o le fo o le ala wa tau sa mi fish steak i le va ale ia ai ku mai pe ma ko le wa tala la le wa manu mai ma me o tele lo ke lo la o kurkuri a puinga la o le mele ske mulang ala failta tu malo lo tele mai la tinu o te fefesidia ki a o e le pokia leo o le la ve me nga o lo swafa ai le o le ve swafa o isi foi puleta pipi la o yel tato fata longa mo ofisida to ya o le tinu pa mai al tato malolonga le Talo fa freight malana fa pito mo kirisi masi awone MC se pusa molo ainga sa mo fa ingol neto sanga e lafo ile talo for freight mo ila to umai fa nga ina de tua de talo for freight e a mata tune isi e hore kirisi masi e tele popole pe o atu tu fanga malo fa Santa Claus ya oe awa fo ole a e ono manu malo ya mato fa ilonga tupe ole mato se fa pitoa ole fa i ungo le neto sanga fa nga nei le mato o nanga mo fa mo li sa mo ona e anga va ale le mato se fa ilonga mo mua tasila fetala fa ilonga lua tot se la tala ma le fa ilonga tolu lua se la tala
au e tino fwai I e sau fo I wa umar tātou whapitoa. Vai whakso tai mai loa re tamai tai pune Victoria le tinganga misi, telefoni o lua tasi, lua o lua toru tasi wa tolu. Pe e te sumar mātou ofisa au tu, lua tasi lua Preston Road I Otara. Manatua, mo so se whaasalonga whaapisinisi I le Talanoa Media, whaafso tai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu, po ole o lua tasi ono lima iwa o fitu lua. Pe susu mai I le mātou ofisa The Pacific Business Hub tua tusi iwa, Sharkey Street, Manukau. Mawhesili mo Laura Carl Hall. Le tinu. O le tele o isi matau pio lo fa nga solo nei tangi e luas furu yo lo fa nga solo nei il famisinonga. O lo a ia inisio foi pule elenga te nau ni se suita va. Ili poti fo ie mai lo fisolo leo. O la to so de tu la fonu fa maonia. E ele mele le mano e malo so fa le tinu. Ole mele mano e malo so fa le tinu. Wa mai le police report. La vea mai male molianga sa fie le o fionga. Ile tau sanga ya favor se la wiwa se furu malfa. But my question is, e yai sui fai pule ko ruole I chapipi. E rei mama o kere ko fa pengar su enga. Ole nga wau mai ruma I le lua fesu lima, lua fesu fa, lua fesu lono. Se mas no fa mtalanga fa mamla mai tulanga le. Ele whainga pālota lua fesu lono palauri. Ele mana o mia ni police report po le potia leo. Le la o sui netu la fono teimi ne o whainga pālota. Le la o sa waila ma le potia leo. O le la o te ofolanga no o walu e a maila o na o police report e ave la e whaudua ia o le e le sui e whaima sui tau waa o le mato I tu malo whale atalua. Ai mai la police report o titira tu. O la sa wai la umolianga le tau sanga iwa fa. A fe iwa se lau iwa fa o le speeding ticket e fast food ta la lon sala. Ye o sa wala ye o le motino le. O fatu so to a esen mele o ye o I tua ye le. So enga le official leo. A nga ile official fa masinonga. Ina ia mai mo dianga o I latou o lo tau mawhai tau vāl whai ngā pālota. Ia, e tūlanga lea. Le la ua whai nai nisi o whai pule. Le ua le mwhai o na o whai ngā pālota. Ia, ia whapea fo I masui tau vā. O le mwhai fo o na latou o. Fia I whai pule, fia I sui tau vā. Ia, o whapea lola ia. O lo no winga, o ala I tuar su enga le iwa wha. A lela e maute mai tauina. E iei si whai pule lai tu tonu. Sa a fie tu la fono. I le lua hafes furu lima. Wha solo mai eila ia nga iluma. A wha pela o isi tu langa wha pena. E le taula na ola tau whai ngā pālota lua hafes furu ono. Ma e le tau fo ina ola whai ngā pālota o le lua hafe lua tasi. Ia a leu talia. Ia nei uala na o mātou so si anga. I le a mai o wha maumonga. Mai le ofisa o wha masinonga. Lela wa ia mātou, ia isi o I lātou, o lo o a afia. Ia a le se whai unga o whai iai. Ia tusi le komisina o whai ngā pālota, I le whonga whetalai, e longo iai mā ua mā le stala I le fast. A le tusi I le whonga whetalai, e longo iai lātou, o lo o mō lia I tū la whono, e le tau na o. Ia le ala uo, le ua afia isi. Le o tuli maua ala ye ai si tonu yo e foringa mai la e le o ngatasi e le o consistent pe ia ese na maua langa e le o la vea le chapipi ai pui na ila to o lo tonu le chapipi e o foi la I whainga me yo police report a fa pe o ia e su enga police report I tu le iwa fa a le o mai si police report ia e ngata lua fe lua sfu no winga ele o mai tua ia so ben ia na e foi le se fofuanga atu no fa pe ele o up to date ia police report ile tai milena fa ia police report o suita va ia eta tau ona tilo le official leo ina ia mafai ona o ngata sia uma ila to o atu e mai ia lela o ile fa ina o le ois le o to e aveseis
ia le ai tonu isi ia le ala le sao nei pofuanga ia le la utulis ia te pe ma u ia o sia woli le tunu dau no mai mo to ifafa io ai le fa pe o mai na ma o fa ai no fo ai pe o to tonu io ia la ngai fenta ia e pule al fainga malo ia fainga la to me Olo ola so fina ngalo le mel nei. It sounded like ele o fa maungi fo le fainga ngalo le o ye le fainga ngi me o police report. Ia e mai tau atu le tūlanga le ua whatalai le tino upe e SS le whainga o police reports. I whamaumaunga ma tūlanga whapena. Ia e pe o le maua tūlanga le atungalu ia le taofi. E popole lava le mea fo o le amai fafo e le o sori tūlafono ma le paremeni. Ai ku ai pela o sori tūlafono tonu. E pe o vaenga ngā pe wala ngonga i fo ia si whaapo le pole fo ile o le mafofau. I le tūlanga o whata o toi ia ngi whainga whaavai le malo. O le si a mele o ke kilkilo ku au iai. O pe ua whewhewe la o whainga wenga e whai ia whaatino la tōna wenga. I le tūlanga sao ma tūlanga i lalo tūlafono. O la unga kau mai tau atu i le fua i le whewhe o le komisina o whainga palotai. Ave ia whai pule ia o le itau pipi. Ia e pe le leale ave pia maa ua wae le o ia i kele se malo si anga o maa ua matau talai tono whainga malo. Ia ai e pe fo ia ona ngia fo i saufisili mua o maa ua. O maa ua i le maa ua tari tonunga o maa ua o whaipula le maota. O maa ua o whaipula le maota i lalo le tulafono. Ai a vi fo lor fa polkiki ia ua maale to iai tono o le parliameni. I le maa ua ngā kirkiro temingei palauli mal fa fonga le atunu. O lea ua matu inatua, o lea watu watu nei ia le mata upu. Se sila ia le whamasinonga. I le tūlanga le talawhea ngai ma le whea ma le pāleni. Leo pe ona whitalei la tinu. E matu ia tele mea ia ua avatu nei, ua ariari mai nei i mo meo morianga nisi o whaipole ma nisi o sui le HRPP. A le se meo whaia iai. Ia, au maua. Ia, a kou fia sila i ma police report. E le aia mangi ma morianga o iai kai minge. Olo mele tinu. Se fa manino mela la ofisili lea. Au le fia le tato maralonga. Au malor maralonga. O tutoe fia fo i mai tato wolo e anga i fa manino le vai angelea. Au le fia le maralonga. Tali mai olo mele tinu la ofisina. So as of now, i le teimi le fa le tato fa tanoanga. Are you members of parliament or not? O luani fai pule pele ai. I le tilo la vaia. La ua lua sila iai. ia ua o le taimi nei ua tolu tusi ua ma ia maua lau fionga o le tusi muamua o le tusi e fogo fitalai ua faamanoa o manofoa ona ua malestala le fast a o le fast o tulaga iai o le faiga palota le 2 tasi ae o e lesi vai aso a mai le warrant a le ofisa o le fono i mai le failautusi o le fono e mate o atu o le warrant masani ale ave fai pule e o atu le fontanga palmene le aso sfur fit vai aso fou le aso lua le ala o saule tusi al fon fitala i o le in manofo a saule tusi a le fai la tusi al fono e mate o atu le fono ia ai o nafi a to e mai le situsi e fa malulu mai ai wa le au ngal tusi le na mai mulmule mate o atu le fono a o fa ngala tusi al fon fitala e fua i lungo o le standing orders al palmeni io o le la ua mai loi na o le alu la le palmeni i le process e tau ona alu ai le ave senga o le faipule wa e tau ona abatu tono le palmeni ona faila i le fong fitalai i le motion e fa apea mai ia o iai mo dianga o fionga i li faipule ona tūlanga lea ona le tausisi o le a fo i o le tūlafon tūmau ia ona fai e lola i o le tūlanga le whaatonunga le
fitalai e mo dia lo ma o ma charge ma o ma ave lo tu la fono e fai mai la famasino sili le unga e Supreme Court le unga ma ua ia tai pe fo ia fa pe so tu la fono famasino si e mai fai al pan mene le unga e le fai le Supreme Court ia le unga o se famasino o le tau loa ma le o ia se so tu la fono e fa pe na fo la tu la fono constitution nei ai a fa pe o ia se a fai no o le sui fai pule ia e fai la le charge ona ave la ia Supreme Court e fai Supreme Court e vai a le fo ringa mai o le se process na a le o fai sa o fon ftalai fai unga ma ua a le ia o tu la fono ia o le mela na le mate te minei o le la ave lola ele tu la fono e fai mai ai na po le ale sa o le ave senga o ma ua mai pan mene ua manei le mele o e lau whaamanga le atinu. O te loe o no whaala ui tele atiri. Langa le ua bypass le process o whainga masani i le vanu no whai i le vau le pāle. Mene, male whaamsinonga a Samoa. Whailala maa long to teri mai. Ka ko wolo e whaamamla maa atiri mai le tūlanga lo metau pule. We'll be right back right after this. Talo fa freight malana fa pito mo ki risimasi. Awane MC se pusa molo ainga sa mo fa ingol nei sanga e lafo ile talo for freight. Mo ila to umai fa nga ina de tua de talo for freight. E a mata tu nei si e hore ki risimasi e te le popole pe o atu tu fanga me alo fa Santa Claus ya. Oi. A wa fo ole a e ono manu malo ya mato fa ilonga tupe le mato se fa pitoa o le fa ungo nei sanga. Fa nga nei le mato o nanga mo fa mo sa mo ona e anga va ale le mato se. Fa ilonga mo tasi la fitala fa ilonga lua tot se la tala. Ma le whainonga tolu lua se lau tāna. Au e tino whai i e sau fo iwa umar tātou whapitoa. Vai whaso tai mai loa le tamai tai pune Victoria le tinganga misi, telefoni o lua tasi, lua o lua tolu tasi iwa tolu. Pe e te sumar mātou ofisa au tu, lua tasi lua Preston Road i Otara. Manatua mo so se whaasalonga whaapisinisi i le Talanoa Media, whaafso tai le telefoni o iwa lua tasi valu lua fitu tolu, po ole o lua tasi ono lima iwa o fitulua. Pe susu mai i le mātou ofisa The Pacific Business Hub tua tusi iwa Sharkey Street Manukau. Mawhesili mo Laura Kyle Hall. Le atinu, koe foi le kiki e kua. Tau whai unga lau saunu anga lenga whai mai. Pe kani whoringa mai lau titilo tui malau whalonga te lau whorasanga le mai. Ua le folo ma muli tai le fofonga fetalai. I le vanu no fuai ma le whaamsinonga ma muli tai le whaasinomanga a le tūla fono tū mau ma le whaavai. Lono winga la ua whai al whai unga whawhaklai. Just because o la usui lua vanga whawhai. Ke lua kau vai palo or kau sanga fo. Wale muli li me le whamai le tūla fono tū mau ma le whaavai. Is that what I'm hearing? Let you know. O le whaavai ai o malo Samoa, e taura mātou e fo i tono o palemene. E tali mōrianga ia o mōri ai mā ua e whonga fitalai o sui le mā pāti. A whapela e whātū se lafo. Ia, mātou la itula i e te te. E mā te te. La ua ave mātou si te e le whonga fitalai. O umana ave mā te te ea i e whaiunga wana amai. Ia ale whaulinga mai. E le o alua le whonga fitalai i le process le tono palemene a o tuli sa o ma o ya o le ala o foringa mai ya o le alu fa vai ya walu le finangalo fon fitalai le fo ela sa le fa lo tu ser fono ya e au fon fitalai ya o ya au esta mo tete e tawana au fon fitalai ya lo na winga o le ela se te me fa yo na ma tu tono palemene ma te e atu ile be senga o ma o ia fai e lola ia male mausene ave o le whamasinonga. Ia na ave lola ia mato o le whamasinonga. A lera ua le se process na tui. O le ua ma, la ka unga, te ua paha maka hale mea. O paha maka i le ua bese. Ia e la whainga, e au ngā fwet ma o le whamasinonga ma ave le whai unga lea. Ia mo le luma nai. I sesi whai pule e a whaina. Ia ele ai e alo wa ya te tau e te alu e te tonu e a fo e te ia le ia tūlanga o lo whamsino o lewo mona whaalia le whingalo le whtalainga ia le hasinu ua mo lia o lua ma whai le lua whasalanga o le ave ese o lua mai nu fō o lua tu malo
e au noa ma se rua tala e whai. You see where I'm getting at? So se whaamasinonga, e le ma whai o na whai le unga lo whaamasinonga. Se wanga wa awa se awa ngot, kakale mori a kari me pora sangkala. E sa rau ki kiro olo le tūlanga le. Ia sao tonu lava le mena sau no ye I palauli. Ia o loo matira tila I tono le whaavai por constitution on mo le fair trial. Ia e manatua fo I le whaafonga fo e le tunu. O le pale mene whaiana na ia whaamasinonga. Whaamasinonga la lea o lea matitau tutuli atua. Ia le whaanga solonga po o le process lea matanoa tuai. Tatia ia le tulafono ia le office of nga palota. Wa ina. O lo whapea mai a whapea lo e te switch I se si pati. E o komiki anga luslo si. O le ngā latunga tulafono. Tulafono o palimene. Ai in tulanga whapea. Ona avatula I ona moria la ia pe charge ia faipule. Ona avatula le to tono le ole fonotanga al palmene. Ona fatu mai le lafo e fasisila mai le tulanga ua mafua I ona fatu le lafo e fanga fua ia no foa o se faipule. O inala e fai le famasinonga maua. A fatu la le lafo palauti. Ai male defend pe mate wo ma io ai o ngata lole ina ole o whaamisnonga al paramene ma ua ma io foi ma morianga ai afa pe fatule lafo ai mate ena lo ina o ina lai fa wau ai lola ia ole whaamisnonga anga I le whaamisnonga maulunga al tatu atu o lo manino mai ai tono ole tula fono fa vai ole tunu ma o ngā ruenga fonga fitalai e nā te whaatino. O le momoli lola le mta upea whaapea ua i se white ina inga o lana fionga ma se mal palimene ma se sui whaipule. O le mela nai ave whaamala malama ma whaamanino mai e le whaamasino sili o le tātou whaamasinonga. O I ngā la le me ngakai e po le ala le a fo I le tūlanga o le whaapea mai o le whonga whatalai wa ma ia po le taitai fo e o le mauta e le ai e mate o e wha uma o le ngata anga o le whaamasinonga o I le I ama ua o le whaamasinonga maulunga po le ala le whai unga e mai e le whaamasinonga maulunga I le mamuta upu mate marilie uma I ai o le peala o le melna o le ama te fina waima ua. We have been illegally removed mai le parimene. O le la fo ima ke insista ma ua ia o ma ua faipule o ngai le o faia ia ele o ave esea ma ua e tusa mala o tu la fono. Ia ala ia ka kia kupei o ile palemene bo ia faingai la le sila mele a palauti a usu nei la le fono le vai so fo ai makere ai fa ature la fo fa fela nga ku lunga e defend ma ui I tono se la fo fa atua palemene ia o angala na failonga kana failonga tangata ia malele muri ta ia o tu la fongo mo le fair trial ia anga wo ko sila mai ia le faingo mau Olo, o whasa ala matau pulele e tau ala tafa talonga taluai e se sere sui fai pulele na avel tu selfon fatalai. Ele I toi whasa o mai ia le tusinga sa au mai le fionga le I fong fatalai e au mai ia te o ngai manino lava tu la fono fo ile alenga Talanoa tu ai e fato fatino umbal tu la fongo o le vai o tu malo fa palota o swingo ingo o tu malo fa palota I le fainga palota la le lua felu sultas e ai mai de kusi e kia o le sui o sa le ngadua nga le ngo fonga lo tu malo ia sa Talanoa la vai le fionga le fionga le I a fonfta la ingo o ye mala tu si le o fat o te ena la o fionga marie
o te ena lau fai unga i le ave se no fo o sa lenga mai le tono palmene mai o te wha maruru atu o lau tusi na ave i le fai pula o sa lenga lua lea le ingoa fau lea Ele i se a o au nei o lea o le fai pula o sa lenga i se sai o lono winga la kasi ngā vae ngā fole ia Mesko inga i kia se alo fa madiero loko olo se ko mere kusi se ko fa sa o ia ai peila o kasi fo nga va nga ele o fa sa o ia o winga ia a palauli mal fa fonga le tunu e mo por ki palavo ile ka uma fa ia e ka ku lei ese ma o ma me ia lo que ia upu ia ale tunu ia ai le se me ma ke pole ai e fa ia le manga luenga pe fa kingo ko kongu pe fa kingo I fa ai fa ia le manga luenga tau longo fa manatu ma fa sa o ke le o mea ia awa ia sa ngale mo ia ma meo le mo tatu watunu to fa popo tu langa le na ma o e vai le fionga le fonga fitalai ma ave ma tu si te ai ia le sa fa marulu ma to ina fa malie mai ia to va tu si se fa sa ia asa o fai fonga fitalai o e foi o e fa ma vai mal palmeni le la o tu si mai o e fa ma vai meni e tu di ma o la tu tono palmeni ia mo vai atu ia o lau tau tonga fo ina fai e lei sau tau tonga mo le luas furu lua tasi e te tau ona e tau to le luas furu lua tasi ina ie no foi pe na a fa pela le o toso maritu la fono e a mata ia oktoba no winga o tau fo ina malo lo mar fon fitalai awa foi ele o declare il fai nga palota ele o to ye tonu o fa ma vai ia mai si sui to fa ia wo ye wo le ele ni la to tau tinonga nga fai o tau fo ina malo lo uma mai malato to lima le me o tu fa malo lo mai na maua ai fa no fo ia pe na o la to tun Iona wa mai mo malta tu tunu mana tu manino mai mo mulita mai e mata puna langaina ya ko fo ia lele amakango la fa iro le ngabaku ole aka ko iloa pe au sunele fono samo pe yai ya fionga ia li foi pule nei ino fo ra tu malo ma sa fa ina pe au sut fono samo le usune il fa un ola ma sinane we will yet to find out because o now ke fa longo ku fa manga fionga di foi por pele ka ye se fike ngai le va o le foi do kusi de fongo mal fo fakalai mo kusi mal fo fakalai wa ka a kusi mai ia le foi do kusi de fongo ia di foi pure ia turn up il fongo sa mo and then later on ko kusi mal fo fakalai o fa le ngai ngar kusi nga va ko fa nga per fa ngal fo talai na ia o ese mo lan fo ma tu o lan fo I really don't know wa kele sapsu ngi me but anyway tato tal si au sul fono samo ina ola tato ai foi tupu e wa si mai fa fonga mai la fonga a fionga di fepule ele pa wa ilm taupu e o ol taupu le ile fama sinonga to lunga ri tilai mo e fa ngone vaso anga le tu ma fa manui o foi vala filima fa ngone vaso tai ma manu pui lo si fua si o le foi le stona el vaso a sau si fa pongo le tapo clama itile ai mo terminate tu nei e lo fo pe mo e manui fa ngone vaso fa so foi